Reka twongere tubahe ikaze rero kuri iyi cano yacu ya Jadozima Real Estate, aho tugenda tubazanira imari zitandukanye zituruka mu murenge wa Bumbogo. Rero tugiye kuguha imari hano mu isantere y'inzu kugura makeya. Iyo nzu ihagaze miliyoni 3 n'igice, niyo turi kujyaho ngo uyibone neza. Iyo santere rero murayibona ni iyi ngiyi, iyo santere ni iyi, iyo nzu ni iyi ngiyi muri kubona imbere yacu. Iyo ngiyo ntabwo ari izo ngizo zindi, murabona ko ari inzu nini, ni inzu nini rwose. Dore ngiyo isantere yo ngiyi. Iyi nzu rero ntibacike kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Isantere rero muri kuyibona, dore ngiyo yose. Ubwo rero iyi nzu ntigucike, turakomeza tugende tubaha amakuru yose uko turi buyamenye. Ihagaze miliyoni 3 n'igice, ni ukuvuga ngo iri munsi hariya. Murabona ko ariyo amabati agaragara, rwose. Ubwo rero iyi nzu rwose ntikwiye kugucika kuyibona. Ni inzu nini cyane kandi iri mu isantere, ushobora kuza rwose ukayigura ukunguka. Murakoze kandi turabashimiye.